Hello guys, hello ladies. So yang ini pula perfume daripada Manila juga, brand MNLA from Manila. So this is nama dia Rose Quartz. So yang ni pun concentration perfume dia sangat tinggi. Parfum je, dia bukan EDP. Tengok botol dia, ya Allah cantiknya botol dia. Nampak cantik sangat botol dia. Walaupun nama dia Rose, sebenarnya bau dia tak rose sangat. Kita spray, dia punya spray pun dia bukan banyak kali, tak boleh sebab dia bukan EDP. Dia macam dia punya penyembur tu memang sekali je. Memang wangi sangat weh. Lepas tu bila dia dah settle down, lepas tu bila dia dah settle down, dia ada dry down dia punya middle note tu ada keluar bau rose, ada keluar bau sweet sangat, ada bau. Lepas tu ada bau keluar fruity, ada bau warm peppery sikit. Dia punya base note memang sedap. Dia dah keluar bau-bau soft, bau warm, ada bau earthy sikit. Lepas tu ada bau woody, musky sikit. Dia punya campuran floral tu memang sedap sangat. Memang feminine sangat bau dia. Dan dia sangat tahan lama sebab dia perfume. Memang tahan lama. So siapa yang suka sangat bau macam fresh floral, ada bau musky sikit, sweet yang soft, korang boleh try this perfume from MNLA, Rose Quartz.